Pinakani sambulo pinak na tuborong wale sen VTFM sa vema matalangan na pa na kloko. Beke bunina sa suku chuko na job o ni sa ngole chuko kipali ponto chuko na minibus sa na taxi sa na basi sa na lori daw nga. Iko ponto chuko na kabini kuwa sa suku chuko na takatakaw sa ngole le chuko kipali. Au sa ba kau tito na pa nuni pinakale bugi beiko. En na inga le chuko kipali ni sa may daba na takataka. En na kabini kuwa ni sambulo pinakatalangan maramatina en na nonda ve val ni kurokede ni takin ndo magati ko na buto ipakai kabi en kabi ni kuwa mai balle rabi bugu chukun baka ngone baka nuni bena kachukani en na wasen ngauna ni bena numi en sere na VT FM suru nambelo en na vito kone bena kana Total Fiji Total Exilium New Formula. Wiki muni kita nanto ba ko lori na nomu chukuna lori kon reba taka chungori ero be we kani benaka ke Total Fiji Total Exilium New Formula. Pinaka sa tika buci kono nonto bene numi ena sere na VTFM sur na belo ena beto kono binaka na Total Fiji Total Exilium New Formula bula binaka chone rololo dolo bina bula binaka Vika Chena ambulo Michael Lomo sertu ningo be adingu deme sikaka ono ni binaka tal chukane be Ben Seru Roma abang ni binaka chukane badin tara chungo tadingu na matai lelo ni pautango abang ni binaka chukane Ben Seru Roma mai Melbourne Australia tukai nriti ambulo malakatai ciuta lutumbola ambulo tukai ono ni binaka chukane anang karapita be mana seni pono yung bade bagai iri chukme kena ngori ambulo binaka atalanga na imbita ngango na sere mengena no michuki na Ana Junior kenito momo kapag mimbing abe salote tiko saramai raki-raki nanga unongo na pakang bulo taltungan yung bulo binakangko nga na baka nuni binaka na kabini ko en andre nga mode ngo en na iwasan nga una ni VTFM sur nambelo sa baka tituan na baka nuni binaka en na kabini ko ang bulo binaka Happy New Year tay lebu kalong mo tuchukana bingarabi meli na ada lebu binaka bale mo na sama sarchuk may Brisbane en na kabini ko meli na ada lebu bulo binaka Ron Nunia Litio Ethelyn K Meli Junior bulo binaka talanga Rocco Vion Galida maka nunum chukana serangori
ena ekabendai ena LT2273 keno wa seri kena LT7053 lemeki kena LT7630 rokobi ongalida saba kotuni na bonu ni binagalebu ena ekabendai ni ndo mga chuko ng karabini tabi lomani lori da banga iko sema chuko kena ena VTFM Facebook Live VTFM YouTube channel kena VTFM TikTok ni sambulo benaka Bula binakatal mita signa sa masarchuk mana matin tule bo Switzerland rarendo mga chuko na pangambutay katalaw ni matakalele chuko na puno manaya sa ni purupura we kenday bichi sa kabi chuko ni singa vugilulu. Ni sambulo binakatal nga nalube biti o ni sama tumay valangi. Matinto lebo ni Sulandi, matinto Australia, matinto Amerika, matinto Canada, Japani. Napuno da ba nga, napuro-puro lebo ko sala ke baka tiki-tiki ko na nabuko ni buli, na daka-daka. So sato ki baka dua. Saba ka tito ni na baka nune binakalebo. And I was saying on the Benanumi and I said VTFM Surunambelo. Oh, mbulo pinaka may tao John Turangambedi. Pinawali mo na sa masal ko may Liz Moa. And I kavenday.
En VTFM de sang bulu karua point di ruan FM ni wuting ai beda na tuku ni bibulengo en ngai ba kurita le namuni na numi en sere en ai wasen ngau na ni VTFM sur na belo ni beto ko ni na kachunga ni Total Fiji Total Exilium New Formula. Pinaka tomani ka ba kuri chikano mani nanu mena sere na kabini kuwa ndong bulo pinaka tali roko biong galida ngai nanu mital chungani na LT2273 kai nongo aseri kena LT7053 lemeki kena nongo teksi na LT7630 roko biong galida kasani ta roko taro bulo malaka sama chungani ko na anu Vancouver Island mai Canada usana pa bulo tal tungani be John turang ambedi pinawale mai tau pinawale na sama sa chung mai Lismoa na kabini ko na turanga pi ambula tai ngonga e tuirara e makoi tinai mi ama lewa bari dolovena ndela imbalawa ngango mengai na numi chukumana serengori peketu na pakata wala chiko tai kuru ke rau na rosi ni the au Nreus and Don Renewable Energy pambimbinga and lomani koro o yanuya ndau keletu and in romun singa to sambulo bena kamana koro bakaturanga mayanuya maina ya tu malolo bulo bena ka kera una numi chukene serengori ere kita saran lewini koro en andaro vunga lei mai telebu peniasi narondamu dolo bena matangali ngonga na tu sawa en koro mbukama sanim bulo bena kamana ya tu sawa malabu bulo bena ka wise selamo angonga mina fire station e sabu kito na green machine shift ndo sambolo binaka tambana ni mbombuka mina station ni mai sabu ena ka binaka ni ko Nina Street magana no michukana Jack and Jane Salon bono ni binaka chukani be mere o leite o ima ke baseba mbolo binaka peace bakadengu mbolo binaka turanga tau don non rokoro mbolo binaka roko bionga leda oban rombulo maleka bono ni binaka tal chukani be dilela sakulu mbolo binaka narupa Rosie and office 2000 and a P Street mengena no michukana sero tetu si junior watake pola saba kau titene na baka nuni binaka lebu en na ekabenda ni sambolo binaka maramatina ena nondo be val ni kuro kede da ba ka samba di sanga chugo me ba ka bena ka bini ko pa do ba ka kuro karitoa ronge zango batun don na kuro resi
Vinaka tomani kaba kurital chika nomuni nanumi na seren bolo vinaka Rusia te Kilimbau. Vina wale vina sama sa chika mai na Kia Motors mai rewai. Seru pepeli a vitu bolo vinaka vina wale vina sara chika mai Brisbane. En e kabini kuwa kuinu wati ira na lewini koroketa sara mai mokani. Merangai na nomi chika na seren. Maria Lendua ni bolo vinaka ngunga na liu ni mati seren ni ena palini lotu e kalili. Vina nomi chika ni ena e kabini kuwa be ira keta sara na lewini chiko e vuni moli saba onu ni bina vale bo Maria Lendua bina vale bo sema chumai na kabini ko mbulo bina rose langi langi sorro bakarua tain ro mbulo bina ka bakali bina vale bo mbulo ngodi chumai ngo ngana vatu kola gold mine mai vatu kola mbulo bina ka bilia me korren nandamana kere chungona sera tarapang kuritai kerro nga ke tatingu isei ramosoba keto sara chuganingo na VTFM Facebook live mbulo bina kan dilela elesi ramano ki ameni sitai nanriwa Moses Ritoba na serengore mange bota chukana matapu bale e nalotawa sekobe sakewalu bonu ndivina kana ngolongolo sombu kisuba indai ser pepeli avitu bonu ndivina ka chukani una isi ala nimbulo bina ka rao chukani be bota ina serengore borrongo chukani ngo ella selebu na kabini ko quality apparel mbulo bina ka friend how are you bina wale bina sara chukamai bonu ndivina ka taltunga be ben serroba iko ke mekel rosota na ngunu bauta en rau ngunu landa tadingu ko ya men ngai bibo tolo tukunu chukumai no kendar no bete dini ni non darunda ngunu bauta en ngunu landa mbola bina ka macha bueti onu ni bina ka chukane ne ka bina ka nikua au sa bambulo talto ane be mita signa sama chukumai Switzerland warota ki katalau chuku be rau ngone warau ngai chuku makale puli ke na taka sa onu ni bina ka chukane Domorto na takau ni alo karto wa nambandua na seren donan rao. Tarambewa.
Dumana toto toka mata sera na dhakau ni alo. Ia na iwoti woti ni nonto vena numi ana sera na VTFM sur na belo. Kere tiko na sera ngoro me kitonga yamba mbo bote chunga me kene kito na ngune yango na chungo. Na vale ve mbu makelesi. China isoa na mbua waikete. Mbula vina ka mbu maria, mbu biri. O sai o kalesi o merendani ke ire kete sara nangone. Ke ire kete raborongo bakan romu singo chiko ningo. Na tiko tiko na mbua waikete. Bakan nini vina ka na buku ni sosa yangona. Ke salo si wachi. Taki saramanta taki. Ya sana dapat ngai kena VTFM sur nambelo na veto kone bina kanai Total Fiji Total Exilium New Formula. Ngono manito kani Mike Randua. Nama katalena kabini mataka.